Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ha ka arpo Henry tarik ubnai kala lingkot archa arpo Henry ya ka Republic Day ka bah nyo phanyo jong kari India la rakhe hanong stan da ka jing shitham bar ka jingkman ka bakraw Hamadan St Peter's High Secondary School nong stan ya ka ni ka jingalang la pun ko burom do MLA ka mauhati uba Charles Marngar ubadiru unong aibut ka sarkar jila ha ka jinon lang URG Momin MLA ka Ramrai constituency ha ka bola yo ban Pynher ka Lama Rong kari India bar ula shimru ya ka salute ya ki shpotli ki kinhun bakan thup ya ki pulit bar ki khna skul shu kiladan ro pratli ki dor ba itanan w bala punya ne kitanat sarkar ba pher ki ba pun i ki jingthmu bar ki jingla jongki kani ki jingla kman ka ba kongsan kala aila ne ki pat ba jong kan nong stan bar ki jaka ba marjan bani wan lang bar ban rakhe ka pateng ka ba riuspa bar ka kol shor ba pher jong kari hakani ki jilang la shimanta de ki rupa khmat ki he sarkar ki samla pulie bar ki pat ba nong shongshno ki weipat ki bedon bentalang hani ki sngi ki kinthop ya ka Hima na yang IAS Deputy Commissioner West Khasi Hills District ba H Kharkongor Superintendent of Police West Khasi Hills ba Ems Khamlan District and Session Judge ki weipat ki officer sarkar na kitna sarkar ki ba pher ki khna school bar ki pat ba nong shongshno ka West Khasi Hills District ki weipat ki benta bele yo ban pendap hakani ki sngi ki kinthop ki jingsam ki khusnam do kongsan shikinong job ki ba pher bakan thup ya ka best march pass ba de cop shot larity kabla khore ka jingjob da ka school JNV Nongstan best W da ka soil and water conservation all star football academy nongjob jong ka Republic Day cup arjar arpandrio nangta la yoru ban sam ya ka khusnam best block level asha worker shaikong risuklen na pendingre CHC kadba ya ka best district asha facilitator West Khasi Hills District lasam show greater chance di sangma jong ka ara donga PHC na Maushinrut block lapan kut yakni program de Jingrakhe ya ka state anthem hak babaro ki badan hak de jaka kilashim talang ha Maushinrut pat uba Ronnie Willingdo MLA ka Milliam constituency ulalong kumukongsan bat ulayo ban Pynher ka Lama Rong jong kari India bat shimru ya ka salute nak benta ki santali ki kinhun ki bekan thop ya ka police bat ki school na lor ka ni lapan ipho shu ya ka ni ka si da ki cultural program bat ki weipat ki program an unfair treatment of Rong. He is the voice of the voiceless and brings all issues to the assembly, especially those that would please Honduran citizens from his hard work, dedication. The West Khasi Hills District is recently Dingro Pynher Mahakapo Jingrakhe CHC with a best block level Asha. Hari ini Jingrakhe jogi ya ke public day kebat punya. But ya kelukku dah sispa santos nam jong ke Jingrakhe ipri jogi kebanding matra. Nasim kene kelat ketabu. Dan ay pulih ipai ba no susno jong kecela. Hari ini kesini kau, mungkin tiunam ya kesin siapa ba. Dan ipen pau somo ialah keminggi bakteriti sensya. Ya ibu rambo yo Mahatma Gandhi, Jawal Nehru, Dr. B.R. Ambedkar, Sardar Vallabhbhai Patel, dan Netaji Subhas Chandra Bose. Berkuai kita dalam kibal IT net atmosfer dan tunjuk angin ia dijinai dok. Ismongoro ikiru ikri laga jang kejelah. Yuk tirokso, yang romba, upatogan dan sama. Yang sini kita bu, bantuan pawi di Slogram, ia dijin tracedom atau dijin IT jang sipai di paramilitary force. Bat Meghalaya Police. Jingrakhe Tom, bat Jingrakhe Nor Jonti, Yolna Kechisuk, bat Kechisai Yemi. Kini kesenam melalui, kejinong jiman kejelang dalam bersuk bersama. Hari kesenam melalui
Ialah bertolong ia kita masa tentu ia Jingrakhe di Singapura London kalau berjumpa. Ia betul penonton ia berjumpa. Pada Jingrakhe hasil dia kekapur Assam dan Meghalaya. Jingrakhe yang pun terbesarkan nasional lapangan West Dances. Kelayaran yang berjumpa bagi Jingrakhe. Hanya bagi norep jangi tilapan pedan ia berjumpa yang mana joki. Isang mulut berkenai ia Jingrakhe. Kapur Indo Bangladesh. But di Pynher ia rekam dari Jingrakhe lang but lebih besar. Ia tahu ia Deputy Commissioner dan penterikan yang ke Village Defense Party Panwanra yang Jingrakhe Assam kau bersama. Kami yang dari jalan ke Baang kami hadir ke Tamil Nadu. Kalau Ustaz hadir sekiyo berkat. Habang isaki yang ketipu di SPTP dan 9.66% kagasnya mangkulkan ada atusan. Tam dan Asya harusnya ada takkan. Dari tam maka gejala dan punya di ketipu beliau berkata 10% jom SPTP. Lalai senam dan dia hadir ke COVID-19.